Imana ntituza tuyiringira mu bifatika nubwo bzobaho cyangwa ntibibeho nta kabuza nta mpamvu. Imana ni Imana. Twaramaramaje gukurikira Kristo. Mbasabiye kwihanganira intambara z'isi, mbasabiye gukomera imitima, mubiguhinyuza byinshi, mubigusetsa byinshi, mubikumwaza byinshi. Uzubabwira ngo Yesu ahari n'ubugingo. Naramaramaje. Uzubwira abantu ngo naramaramaje. Basore bacu mwe, bagabo bacu, mumaramaze. Timuzishinga imihundagurike y'isi ngo bigendane n'ubukristo. Tibzogendana. Iyi si zihinduka bwaci gahinduka gutya, bwaci gahinduka gutya. Isi zihora icuramye. Icuramye, iracuramye n'ukuri. Umunsi biza bihinduka uruhande bikama byubama. Bwaci uruhande bikeguka. Bwaci hakazika. Ko murabona ubukristo buzogendana n'ibyo bihe. Ko murabona byoshoboka. Iyi miraba y'isi. Mbega irungu ry'igitaramo we. Uku. Tati y'abakristo. WhatsApp gusa no gucunga utwa abantu batesha guje nizo gusa mamuherezanya nta jambo ugira ko mutaza mufata ijambo ry'Imana ngo mushire ku mastate. Imiceri mwariye n'amafiriti n'amaguru y'inga gusa nibyo biba mu mitwe y'abantu. Nabwiye abantu ejo bundi bansohokanye ndavuga ngo niba hari ikintu ntinya ntiyagira umuntu ushira kuri state twasohokanye ngo ashireho ibijyo. Ndabyanga simbikunda. Ndabyanga. Andi basigaje no mu ndege akaza ariko ukuko ivyo ni ibikimubamo ngo tubujumbura ngo Kigali tubujumbura ngo kitutu ivyo ni ibikimubamo ndimo kubona nabambara imyenda ngo iyi ni super uko ariko dushimye neza yawe muri uyu mugoroba mwiza. Dushimye ko ari wewe Mana igena ibihe. Uzi ko uyu munsi wa none tuzaba turi muri iki gitaramo. Uhabwe icubahiro Mwami Yesu. Zaremwe byose bivuge kuri uwera. Abamarayika, ibizima, ingabo, abatuye isi bose bagushime baguhimbaze Mwami Yesu. Turagushimye kuko ari wewe Mana yakomeje kubana natwe kugeza aya masaha. Duhagaze imbere yawe Data, ntabari twe Mwami, ntabari twe, ahubwo izina ryawe Data bari ryo rihabwa icubahiro. Ntiyagira umuntu ushimwa, ntiyagira umunyacubahiro ngo naho yakirusha abandi. Yesu aramuhebuje. Yesu niwe zina ryiza riruta yandi yose yo mu isi, ifite imbaraga zo kudufasha, rikadukiza ibyaha, rikadukiza ibyago. Turagushimye ko iryo zina ryo tugiye kwiyambaza muri uyu mugoroba kugira ngo rikomeze ribane natwe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwinshi.
muraza kumbabarira njyewe iyo ntangiye kubwiriza sinza nshaka urusaku rwose. Hari umwanya mwiza w'indirimbo, hari umwanya mwiza twagiye tunezererwa Imana, kugira ngo rero tuze gufashanya, muze kuntiza haleluya n'impundu n'ibindi byinshi, ariko ikintu c'urusaku tucirinde. Haleluya. Ndabanezerewe bera b'Imana, mpereye kuri iyi ministeri yadutumiye, abarazwe iby'ubwami, ngira ngo twamenyanye kera ntitumenyanye ubu, n'ubushize bakoreye iwacu nguko babivuze. Turashima Imana ko mwatubereye umugisha. Kuba rero twageze muri iki gihugu mukifuza ko dutaramana, data wo mwijuru abaho umugisha. Nabwiye abantu iyo bagutumiye mu ivugabutumwa rikora imirimo myinshi, rirakubaka wewe ubwawe cyane cyane. Haleluya. Nabo wasanze nabo uri kubwira rikabubaka, ariko njya ntekereza ko ari ikintu Imana yashatse ngo wowe uri kuvuga wubakike cyane, kubera ko hari igihe uzuvuga ijambo umutima ukakubwira ngo ico ngico nturagishobora, ukamusaba Imana mu mutima ngo iki kintu kinshoboza. Cyangwa se waba uri gusoma hakaba ijambo ugera rikagufasha mbere, ukurumva ryahinduye umutima ukaja kuribwira abandi rifite imbaraga nyinshi. Rero Imana ibaha umugisha. Kindi cya kabiri, mwaratwishimiye bigaragara, nkunda abantu. Haleluya. Nza numva mu buzima bwanje bampitishijemo ibintu bitatu kwisi umuntu akunda. Icya mbere ni Imana, icya kabiri nkunda igitaramo, amateraniro, icya gatatu nkunda abantu. Buriya abantu abantu ni beza. Abantu bo kuremera bakakuzamura ugakomera kandi utari ukomeye. Abantu boshaka kukumanura, bo kumanura umugoroba umwe umuntu aza kugaburira wari ugiye kubwirirwa, akakugaburira ukarya. Umuntu akagufasha mu gihe utashobora kwifasha. Umuntu akakuvugisha ugaseka, ntawo kwisetsa wenyine ngo uzuge bovuga ngo wahahamutse, ariko undi muntu atunze ibitwenge byo kugira ngo ubugingo bwawe n'umutima wawe unezerwe. Nabonye bano bantu kuntu bari ko babyina, nta nubwo nokongera kubona igisirimba, nasese gusa ndaseka gusa. Kandi uyu muriro ni mwiza. Hari ukuntu wenda abantu bazabona akavuga ngo ni iby'abasore pe, uyu muriro ni mwiza. Kubera iki? iyo utinzemo uragenda ukazakugira ikindi kintu kinini, burya rije kuba ribakare. Igihe kimwe tukiri batoya, ko ndavuga abantu kuntu ari beza, twigeze gufatwa nari mfite none nk'imyaka nka 10 n'ingahe, hahandi guhanura ibintu byose nturuhutinya. Twagiye kwicura twangije ibintu bene ibi. Umuriro mufite rero namwe batabafashe mwokora kantu. Nukuvuga ngo kandi haba harimo ibintu byabikora biteye ubwoba pe, ariko uko umuntu agenda akura hari ukundi kuntu Imana igenda ikwereka ibindi bintu, bigenda ibintu ariko bihereye muri ibi. Imana ibaha umugisha. Ibi bitaramo mwazanye muri iki gihugu ndabizi ko bizarema ikintu gikomeye. Amaguru yanyu ni meza, gutegera kwanyu ni kwiza, kuririmba ni kwiza. Ibi bintu biza bikora ikintu mu isi y'umwuka no mu buzima busanzwe. Ukunti mwogira ama stroke uko nukuri, kubera ubuzima buriya umutima n'umubiri bikeneye kwishima pe. Iyo uhuye n'urungano mukanezerwa, mukishima, mukaganira, mugasangira, mukabaho mu buzima bwishimye. Hari indwara nyinshi hari indwara abantu benshi bazagwara zitewe n'irungu.
irungu rurica ntacica nk'irungu, irungu riza ryica. Ariko ndashima Imana muri iki gihugu ko Imana yatanze ico kintu. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze. Tugiye kuganira amagambo y'Imana hejuru yo kuba mu buzima bwiringiye Imana ntibunyeganyege. Amen. Ubuzima bwiringiye Imana bunyeganyega, butanyeganyezwa n'ibihe, butanyeganyezwa n'ibiriho, bugakomeza kwiringira Imana. Twakiriye ba bishop b'uru rusengero rwose, mwakoze Imana ibaha umugisha, n'abandi bashumba n'abandi bera baje kudutaramira. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Umusomye mwiza mfashe ibice 3 ku murongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe habe no kuramya ico gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Amen. Ongera usome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 4:18 urageza kuri 21. Kuri 18 kugeza kuri 21. 4:18 tugeza kuri 21. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Kuko bavuze ngo uruzaro rwawe niko ruzangana, kandi nubwo yabonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka k'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze. Kwizera kwe ntigucogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanywaho no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranyijwe ibasha no kubisohoza. Nico cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Icyo akora ntibyanditswe kubwe. Nushaka kurekeraho. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ubuzima bwiringiye Imana butanyeganyega. Kugenda duhuza ayo magambo. Ubuhanuzi dusomye ni igitabo ca Daniyeli. Bibiliya itubwira ko umwami Nebukadinezari yagose i Yerusalemu, hanyuma afata Yehoyakimu n'aba basore. Natangaye, Bibiliya yavuze ngo banyaze, ngo bageze i Babuloni, ngo ibintu byo mu nzu y'Imana bijana igwamana. Afata ikintu kivuga ngo muri abo basore baje babashakiremo abahungu ngo b'abanyabwenge, ngo batagira inenge. Imana tubabarire. Ngo b'abanyaburanga, ngo babahanga mu bwenge bwose no kujijuka no kumenya. Ngo kandi ngo batinyuka guhagara mu nzu y'umwana, ngo kandi bagira ubwenge. Buriya isi ikeneye abantu bazima. Nta muntu n'umwe ushobora gukenera ikintu gipfuye, ntawe. Kubera ko mu banyabwenge n'abafite ubumenyi n'abajijutse n'abashobora kuba bahagaze, bashobora guhagara mu bintu runaka, isi irabakeneye. N'abami barabakeneye, n'abandi benshi barabakeneye. Ariko ikintu cyantanga, aba bana kubera ko babanyaze, barakiriye Imana, baramenye Imana yiwabo, baramenye Imana y'i Yerusalemu, bagenda kenda bafite imigambi yo gukunda Imana, yo gukomeza Imana. Kuko birizivuga ngo bagezeyo ngo babona bazabagaburira igaburo, ngo ariko uko bagiye kuzana inyama ngo bakazicisha munsi y'ikigigwamana. Daniyeli arabikenga, avuga ati kubera iki bazaja gutanga inyama
bakazicisha munsi y'ikigirwamana. Birizivuga ngo Daniel agambirira mu mutima kutaziyandurisha. Amen. Aho ni ku murongo wa 8. Rimwe ku murongo wa 8 ngo maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandushisha ibyo kurya by'umwana cyangwa vino yanywaga, arico cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Asaba wa mutware arababwira ngo twebwe ntidushaka gukora ku nyama, muduhereze ibishimbo n'amazi. Dukeneye ko mutugaburira ibishimbo n'amazi, ku buryo umuntu wabacungaga yagize uruhu aravuga ngo none nimba rekera kuri iri gaburo mukazasa nabi, mukazagira ukundi kuntu muhungabana, bizagenda gute? Daniel aramubwira ngo dupime tugerageze iminsi 10, niturangiza uzareba uko tuzaba tumeze. Ariko iki kintu kirakomeye me, iminsi 10 ry'ibishimbo hari abantu babikunda, jewe sinabihawe cyane. Hari abantu babikunda pe kandi byogira uko bikora bibyogira uko, ariko hari nabandi wenda batabikunda. Ariko kugira ngo umuntu areke inyama uje kubishimba iminsi 10 kandi ngo n'amazi ngo iyo minsi ishize ngo asanga mu maso haba ari heza, ngo kandi habyibushe kuruta abandi basore bose, ngo baryaga byabyo kujya by'umwana, ngo nico ngo nuko ico gisonga kibakura kuri byabyo kujya byabo na vino bari bakwiriye kujya kunywa, akajya baha ibishimbo. Ngo maze abo basore uko ari 4 ngo Imana ibahakujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwaga, ngo n'umubwenge, ngo ariko Daniel ngo yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Haleluya. Erega ahantu umuntu ari ntihohungabanya ukuri, erega ahantu uri ntihohungabanya icurico, erega ibyo ujya n'ibyo utuyemo ntibyoshobora guhungabanya ubukristo. Imana ishimwe. Ngo nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamurika bahagaze umwami aganira nabo. Ariko mu bandi basore tihabonetse uhwanye na Daniel na Ananiya na Mishayeli na Azariya, ngo nico cyatumye abagira abakozi be. Ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya ngo ico umwami yabazaga babonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cyose inkubwe 10. Haleluya. Haleluya. Ubuzima bw'umukristo bugomba kurangwa n'ubwenge. Kuriya isi ikeneye abanyabwenge, ariko kandi n'Imana ikeneye abanyabwenge. Ko nukuri ngenda nsoma Bibiliya izivuga ngo ubwenge ngo n'ubwugamo bw'ubugingo, niko buza bivuga ngo ubwenge n'ubwugamo bw'ubugingo. Muri make ubwenge ni umutaka w'ubugingo. Udafite ubwenge ndiyoshobora ubugingo kurindwa biragoye. Ni umutaka w'ubugingo ubwenge. Haleluya. Bibiliya ivuga mu rwandiko rwa Yakobo ngo niba muri mwe muhorana amakimbirane akaze, ngo mwarangiza mukabeshera ukuri mukavuga ko muri abanyabwenge, ngo bene ubwo bwenge ngo n'ubw'inyamaswa abantu, ngo n'ubwenge bw'abadayimoni, ngo n'ubwenge buva kuri Satani, ngo kuko ubwenge buva mu ijuru, ngo ijyambere ngo buraboneye. Haleluya. Ngo n'ubw'ineza, ngo bwemera kugirwa inama, ngo ntibuza burobanura ku butoni. Reka mbabwire nti muri abakristo ikintu c'umuyuda n'umugiriki muzagikure mu kanwa kivuze mu marenga. Niba waramenye Imana ikintu c'ubuyuda n'ubugiriki uzogikure mu kanwa nufata mikoro. Aha nti hari umugore
ntiyari umugabo, ntiyari umugiriki, ntiyari umuyuda, aha harabera. Ngira ngo ejo twarakiganiriye ukuntu abayahudi bagiranaga ikibazo n'abagiriki muri Gerizo, niho nabwirije ukuntu abayahudi nubwo bari barakiriye ubutumwa bwiza bari barasigaranye utuntu, kwirata ko bo bahawe gakondo yo mu isi, kwirata ko babikijwe amasezerano, kwirata ko babikijijwe ibintu bikomeye, kwirata ko bahawe Mose nk'umushorera, kwirata ko bo Aburahamu, kwirata ko ari bene, kwirata ko. Pawulo arababwira ngo rero bene ibyo ico nabonye gusa ngo Imana ntizirobanura ku butoni, ngo umuyuda Imana izibona ngo nukebwe mu mutima. Bivuze buki ariko umunyabwenge yumve cyane. Niba ushaka kugera kure cyane uzirinde ijambo mugiri ku muyuda uri kugatabera b'Imana bisi. Zumve cyane bivuze neza. Ubwenge buva mu ijuru ngo ntibuza burobanura ku butoni. Tuvuge ngo amen. Tugaruke. Ni Imana yamutanze aboko y'abagome baramwica, bamwica urupfu rubi rutari rumugwiye. Utekereza ubwo buntu bwatumye ubabarirwa, wemerwa n'Imana yo mu ijuru, uhinduka umwana wayo. Turi abana b'Imana. Utekereza ubwo buntu bwatumye ubabarirwa, wemerwa n'Imana yo mu ijuru, uhinduka umwana wayo. Haleluya. Amen. Kubera ubu bwenge bwa Daniyeli baza guhabwa igiti gikomeye cyanshimishije. Daniyeli amaze kugera ku nzego ntiyigeraga yibagirwa abagenzi be. Tuvuge ngo undi umukristo ntagomba kwibagirwa abagenzi be. Tugomba gusabira abaha, tugasabira biriya, tugasabira. Pawulo yahoraga abwira itorero ry'Ikolosayi ngo maze kumva kwizera kwawe kwanyu no gukunda bera, mukunda bera, urukundo mukunda bera, ngo sinda mpora amasabira kugira ngo Imana ibuzuze umwuka w'ubwenge bitume muyimenya, mugende uko bikwiriye ab'umwami, mumuneze muri byose, mwunguke kumenya Imana, mwere imbuto z'imirimo myiza. Abera bajya basabirana. Haleluya. Tuza wifuza ko mwene se asigara hasi. Iyo ni imirimo y'abera. Habe nubwo mutaba mwaravutse mu ndimwe, uhora wifuza ko ahora mu buzima bwiza. Aha twasomye mu bice 17 umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu ngo ategeka ko bagomba kuzajya bakiramya, uko bazajya bumva amakondera, uko bazajya bumva inanga, uko bazajya bumva amababu, uko bazajya bumva ibivuga amajwi maremare n'ibimeze gute, uko bazajya bumva biravuze. Umuntu wese ahagaze azayama yubarara. We Mana yacu turakubaha, turakwemera. Hanyuma ushinzwe nko gutanga amatangazo yasohotse muri Parlement ngo aza kubwira abantu ati hasohotse itegeko rivuga ko nimuza kumva amababura, mukumva imyirongi, mukumva inanga, mukumva amabubura ngo n'amakonde, muze mwese kubarara hasi. Tibyatinze biravuga. Abandi bose abapfumu n'abakonikoni n'abandi bose bama bubarara.
ba basore b'abayuda bama bagira ngo aba bana byagenze gute, ngo barangije baja kubarega. Ako kantu nagakuyemo isomo. Abantu bari mu kuja kurega abandi ku Mana, kaja gusenga amasengesho yo kurega. Satani ni uzurega. Ngo baja kurega, ngo umwami bamaze kumuregera, hari amagambo bavuze yantangaje ndatangara. Umva ukuntu bamubwiye ku murongo wa 8:3 ku murongo wa 8. Uwo mwanya Abakarudaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani nyaguhoraho. Kurumva kera ukuntu baba bashaka ngo bakomeze bamwatse. Washizeho itegeko ngo umuntu wese uri bugumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izabo. Ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ngo nuko rero ngo hari Abayuda ngo babahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni. bajya wagize abashefu, nta kindi bari kubakora ahubwo gusa ngo bakomeze bamwatse. Bajya warekeye ibiti. Hari abantu bazi kuvuga imvugo zazituma umuntu arakara atarumva n'igikurikiyeho. Umva ukuntu bavuze, tuvuge ngo amen. Ngo ari bo Saduraka na Meshaki na Abedenego batakwitayeho Nyagasani, tibakwitayeho. Iriya tegeko wazanye ni ngaho ntaco rivuze. None uri umwami umuntu akakubwira iryo jambo, wo ryumva gute? Ngo Nyagasani ngo ntibakorera imana zawe, ngo kandi ngo banze kuramya na ca gishushanyo cy'isahabu uhagaritse. Tibakwitayeho, tibokorera n'izo mana, kandi Imana ishimwe bagiye bandika akanyuguti gato. Imana mbese ya minisiki, mbese ntiwuba, ariko aka kantu kaza kanezeza. Muze musoma Bibiliya, nusoma Bibiliya uzutekereza n'impamvu Imana iza yandikwa n'inyuguti nkuru. Ariko bagiye, ariko aba bantu gato kugira ngo itangana na nini. Tuvuge ngo amen. Ngo Nebukadinezari ngo ararakara cyane, ngo ahamagara ba basore. Amakuru bambwiye nibyo, kuramya igishushanyo nimwe mwabyitumye. Ngo abagira inama aravuga ngo noneho nimwongera kumva biriya bintu biravuze mupfukame. Bishobora kuba wenda mutatekereje, mutekereze kabiri. Nimubona biravuze, ba peti mwubarare. Hari igihe rimwe na rimwe Satani iyo yageze ku mukiranutsi ikabona arakomeye, iziza ari marayika w'umuco, iziza ari marayika w'umuco w'imbabazi, ukundi wokoraho ukundi kamwe gusa, ukundi woreka ngo hari ikibazo sakandukanga. Iziza iza gutera iterabwoba bwa kabiri byanze. Ariko Satani ngo azaza ari marayika w'umuco, azaza yuzuye imbabazi. Arababwira ngo reka mbagire inama, nimwumva biravuze mwubarare hasi muramye. Haleluya. Ngo kandi nimutabirame, ngo ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ngo mbese Imana iri bubakiza amaboko yanjye ngo ni iyihe? Yanditswe kandi n'akamana gato. Tugirira Imana gutya.
ese muza mudusoma mukatwibazaho utu tuntu. Yanditswe kandi Imana za aka'i gato. Imana iri bubakize mu maboko yanje ni iyi. Kubaho mu buzima bwiringiye Imana butanyeganyega niryo jambo turi kuvuga. Tuvuge ngo amen. 3:16 Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu yo gutuma dusubiza kuri iryo jambo tubajije. Ico tuzi ico Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Ariko reka tukubwire Nyagasani, nubwo itodukiza ntabwo turi buramye igishushanyo. Mwabyumvise? Nyagasani, Imana yacu dukorera ibasha. Hari ijambo ryanditse mu Efeso 3, ngarisome papa. Mu by'ukuri bari bafite ibyanditswe. Efeso 3:20. Efeso 3:20. Kuko bavugaga ibyo bumvaga bari sire. nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zikorera muri twe. Amen. Nuko ibasha gukora. Bari babyizeye. Ntibari ko bashidikanya ku Imana. Haleluya. Ntibari ko bashidikanya ku Imana itobakura mu maboko ya Nebukadinezari. Ico cyo bari bagifite 100%. Bari baciringiye 100%. Baravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Zijya zazuye Kristo zikamukura ikuzimu, zigasunika urutare. Ruriya rutare rwari ruremereye tone 2 n'igice. Rwari ruremereye. Niyo mpamvu muza mwumva abadamu bari ko batekereza ninde udukuriraho ruriya rutare. Biragenda gute? Rwari ruremereye. Ariko imbaraga z'Imana zikura Kristo mumva. Imbaraga z'Imana zihiri ku rutare rwa tone 2 n'igice. Tone 2 n'igice ni 2500. Ni ibiro 2500. Nico kintu bari bashize kuri Yesu bamuhambye. Bashiraho abarinzi kandi gati bari bafite bene ibipupe by'ibipapuro, bari bafite imbunda. Ariko imbaraga z'Imana ziramanuka zizura Kristo. Basaduraka na Meshake baravuga ngo bitewe n'imbaraga tuzi muri twe izo zobasha kudukura mwitanura. Ariko kandi tukubwire utagira ngo duhagarariye gusa ku buzima bwaha buburebeka bwaha nubwo itodukiza. Haleluya. Nubwo itodukiza aho ni hisi imaze gupfira. Abantu turi mu kwiringira Imana wabona bitangiye gucumbagurika. Wenyine ukamutangira ukishakira inzira. Wenyine ukamushakira ukamutangira gutanga ibisobanuro. Reka mbabwire nuzoza unanirwa uzuvuga ngo nisizame Yesu we basuze wemera ko wananiwe. Tukomeze kwagwane n'amazi ngo urwana n'ibihe. Basuze utabaza uvuga ngo Kristo we tabara nazitse. Ibo baramubwira ngo rero yobikora yodukiza kuko tuzi imbaraga ze. Bari bafite ibyanditswe bikomeye. Haleluya. Jambo ry'Imana muri Yesaya 43 turaza kuhasoma aho bagendaga bavoma imbaraga. Bari bafite ibyo byanditswe, bakaba bafite icyanditswe kivuga muri Kuva 20 kivuga ngo ntukagire indi mana mu maso yanje. Haba igishushanyo kimeze gute, haba mu ishusho imeze, ntukaramye uzuramye Uwiteka Imana, uzukorera Uwiteka Imana ya Isiraheli. Iryo jambo bari bafite amategeko y'Imana muri bo. Baravuga ngo nubwo itodukiza nta mpamvu. Imana ishimwe. Nta mpamvu nimwe yatuma dukorera Imana zawe ngo habe no kuramya ico gishushanyo cy'izahabu wakoze. Hanyuma ngo Nebukadinezari ngo azabiranywa n'uburakari. Uburakari buramufata bwa Satani. Satani gane ugira uburakari. Ariko uburakari ni bubiyeme. Koko ndibuza busohoza gukiranuka. Uburakari y'umuntu yarakaye. Uzi ko umuntu azarakara ukazuvuga ngo si ni wa muntu twahuye. Njyambira abantu umunsi umwe umudamu yigeze gutongana n'undi.
aramubwira ngo iminsi umaze unyiyenzaho ngo ni myinshi, ngo ngiye kurambika ubukirisitu ngo dutongane. Ndavuga ntugiye gukora igitangaza n'uburambikaga kuko havuye Kristo muri twe hazasigara Satani. Uwo mugoroba yaraburambitse, ndavuga ngo uraburambitse, yaratonganye. Kandi ikintu kiza gikurikiraho Satani zamwe abantu bose ngo koko ngo ni wamuro, ngo mana we, ngo dore wamurokore. Abarokore barazwe yeme ngo Yesu we, ngo uyu ni wamurokore, ngo uyu ni wamurokore. Bibiliya ivuga ngo nunarakara ntukarenza umunsi urakaye bidahinduka icaha. Birimwe na rimwe bizabiza ukagira utuntu ariko gantukaza urenza umunsi bitaruha bigahinduka ubugome, bigahinduka icaha. Mane tubabarire. Ngo azabiranwa n'uburakari, ngo mu maso ye hahinduka ukundi. Ariko yari yarakaye. Ngo mu maso ye hahinduka ukundi. Imana izaturinda abarakare. Kuba umurakare ni bibi. Siko umuntu aza kugeraho kubera umujinya ukazuhunga kandi atavuze. Ariko ubuzima bwishimye ni umuriro. Tuvuge ngo amen. Njya nkunda kuvuga aka kantu. Rugina yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo iyo ubuzima bwuzuyemo agahinda n'umubabaro n'intimba n'umujinya n'ibiki, ngo baba bumeze nka kurya inyama yaboze muri karitsiye ngo bakayimanika ahantu ngo ntawe uzuhamagara isazi. Aka kantu mukumve, mvuze hejuru y'uburakari kubera Nebukadineza ngo yararakaye mu maso hahinduka ukundi. Aravuga ngo iyo ubuzima bw'umukristo burakaye cyangwa iyo ubuzima burakaye ngo buza buhinduka ngo bukamera nk'inyama yaboze ku isazi. Ngo iyo ubuzima burakaye ngo uko niko abadayimoni baza babwirukaho ngo bikaborohera. Taho hamagara isazi muri karisiye ku nyama yaboze, uzugira gucyo ukamusanga ziruzuye. Ngo uko niko abadayimoni bakunda ubuzima bwarakaye, ngo ariko ubuzima bwuzuye umuco ngo ni umuriro. Ko turumva ubuzima bubamo Imana, ubuzima burimo umuco, ubuzima bwuzuye ibyishimo. Njya ntekereza ko Imana izadufashe ibi byishimo tuza tugaragaza biba ibyishimo by'umutima, biba ari ibyishimo by'agakiza. Sinzitesha umunezero wo mu gakiza kawe, nzakomeza ngume mu murimo wawe, nkomeze ngutegereze. Icampa ibi byishimo bikaba ibyishimo by'agakiza, byarangiza bigatwika imbaraga zose z'umwijima. Kuko bano bahungu bagumanye ibyishimo, turaza kubyumva, bagumanye ibyishimo uko ni ukuri. Haleluya. Baza kubajugunya mu muriro. Ikintu cantangaje, barababoshe babajugunya mu muriro, hanyuma ngo ibirimo iby'umuriro ngo bikaza bisama barya bari hejuru. Utekereze yewe, ariko Imana mumvugire ngo Imana itari baya, Imana itari dago. Ibirimo iby'umuriro bisiga bageze mu muriro, bikaza bisakuma bari hejuru. Noneho tuza dufata umwanya munini dusoma ijambo ry'Imana. Zotuma tugira imbaraga, zotuma tuba abantu badasanzwe. Tekereza izo mbaraga aho kugira ngo zifate abari mu muriro, zikaba zigenda zisakuma bari hejuru. Ibirimo iby'umuriro birabica. Ni nkaho umwami yavuze ati ko bihindutse. Erega birahinduka kubera ab'Imana bafite kwiringira Imana. Ko bihindutse. Mwumva ikintu cantangaje ko ndashaka ngo dusome cyane 3:26 ngo Nebukadinezari ngo yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ngo ugurumana, ngo aravuga ati yemwe basaduraka n'abameshake mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe nimusohoke muze hano. Ngo kuko ngo uwo mwanya Nebukadinezari ngo yaratangaye
ngo yarebye mu mwobo barimo w'umuriro ngo abona ngo ni batatu ngo ariko hariho umundi ngo ufite ishusho ngo isa n'iy'umwana w'Imana. Kuri yabibonye guteme niba bari ko bagenda niba bari ko bagira cyangwa anava nanana ha niki yeme muze mundebere ikintu bonye harya twajugunyemo abantu bangahe ataba atoya ibintu byahindutse si batatu harimo abantu bane kandi uwakane yamayereko uwakane si suryo usanzwe afite indi shusho tuvuge ngo amen. Eraga abana b'Imana bagira mu ndi muntu atukusha n'abantu birizivuga ngo ukoze mu mbona y'umukiranutsi ukoze ku mukiranutsi ngo abacokoza imbona y'Imana uba waje kuyicokoza gute bo gukora mu ijisho ugatuza ngaho kanura ngo ukoremo aho iyo ngo umuntu akora ku mukiranutsi ngo ubu wakora mu mbone y'Imana akumukiranutsi araremereye ariko turaremereye iyo izivuga ngo ko murankora mujisho byagenze gute ko mwamungora mujisho nukuvuga ngo bari bakoze Imana mujisho bataye basaduraka na bameshake na Bedenego irahaguruka yonyine ibwira Kristo ngo genda ubatangemo genda ukora gahunda operation kuko operation ya Kristo yageze mu muriro azawuzimya yagera mu mazi menshi yagera aho yageze hose azabitunganya kandi azabitunganya ndarusako harusako umwumvishe azakora operation gusa cecetse. Niyo mpamvu birizivuga ngo abasenga Imana bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka iby'Imana ni pole ariko kandi ngo yararanye na Dagoni ngo Dagoni iraremba ngo Dagoni ngo irakubana irakubana Imana ifuha Imana yishoboye iyakwirwana n'izindi mana n'izindi mana nyanye na Dagoni irareba Dagoni irakubana Dagoni bucaguye ishusho y'uwanira asa n'iy'umwana w'intama w'Imana asa n'iy'umwana w'Imana nayibonye ntabwo ari bajya abantu. Hanyuma mwumva ukuntu yahise akoresha imvugo yo kubaha mwumva ukuntu yahise abubaha ariko umuntu azatinya kuvuga ibi ariko noneho umuntu asigaye agerageza ngo turebe ko ni nziza nazo cyane. Ngo Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati yemwe basaduraka na Meshake na Bedenego ngo mwabagaragu bisumba byose tirima ngo nimusohoke muze hano ariko akakantu ariko turi abantu bakomeye ngo abagaragu bisumba byose. Mwibuke ko hejuru yavuze ngo ni yihe Mana yobankura mu maboko ariko ngo aje kuvuga ngo mwabaga Imana ishimwe ko tuzohora n'icubahiro kugeza ku gupfa. Habe n'igisuzuguro c'abakristo gaco kiza gitera ubwoba habe niyo umuntu agusuzuguye azagira ubwoba habe niyo umuntu agututse azataha akagira ubwoba no mu gitutsi cy'abakristo kigira igitinyiro no ndatangaye ukunda gihawe Haleluya. Ngo nuko Saduraka na Meshaki na Bedenego ngo bahera ko bava mu muriro ngo maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwana ngo baraterana bareba abo bagabo ngo basanga umuriro utabashoboye kugira ico batwara ngo kandi umusatsi wo ku mitwe yabo
ngo utababatse yeme ariko ibintu nigita muri make ntibigeze bagera mu muriro kandi yeme niba hari ikintu kiza gitinya umuriro ni umusatsi ku muriro none bageze muri rya tanura bakobegenyegeza 7 byabaye barafu hari ibintu bino baza bagenda batsa ukagiraga ngo ni bifaya by'intuza fire wa hari ukuntu babzatsa ukagira ngo ni umuriro ari ibi ukamugenda ugakora kandi bazawatsa ukamuvuga ati turapfuye turashize ariko wabikoraho niba Imana kerere tibuyemo Kristo yama bigira ibintu zibirimo iby'umuriro ariko bidafite yari yabimaze ubumara kuko ngo baraje barareba ngo barabitegereza imyambaro yabo tiyigeze ibabuka tiyigeze ikogwaho n'akantu tiyigeze igira hari ukuntu umwenda iyo wahuye n'umuriro uzugenda wipfunyika sibyo uzugenda uzusha ukazugenda uba nk'akabiye waruhuka aba nk'akantu kakavungukira ngo ntacu umuriro wigeze ubatwara ngo umusatsi wo ku mitwe yabo ngo ntiwigeze ubabuka ngo imyambaro ngo ntacu yabaye ngo habe no kumva unukaho umuriro ko turumva iryo ga ni ijambo ry'Imana iryo ni ijambo ry'Imana ese ko turavuga umukristo wiringiye Imana utanyeganyega ese iyo bakunaze mu itanura ry'umuriro sinzi umuriro ufite simwuzi buri muntu azagira umuriro we uzusohoka umeze uti ariko abantu ntibaza baza bagasanga kuranuka umwotsi muzi ikintu cyitwa umwotsi amagambo mabi bana batugiriye nabi muzokura Imana izokora iki muzomporera nta kibazo ukabikamo abana ubugome ngo bazokora ikintu mu myaka 10 tuzi ko bazonabaho kazi ukomeza ukabikamo ubugome bwo kuzahura umwotsi ukagutondaho niba ari mu kibazo c'ubukene ubukene bukagutandukanya n'abantu niyo mpamvu uri mu kumva abantu ngo abakire ngo sa abantu n'abaki ni ibisimba kuriya reka umwotsi abakire n'abantu Imana yorema abakire se atari abantu ngo si abantu ngo sawa ngo ntibangiriye kuriya ngo nabo muzobona ibintu kurarekura imyotsi reka kibuga tubuganise turimo kandi tugose n'abamya benshi bategereje filimi ya nyuma ntabwo ama Yesu yaradutsindiye abagore b'abapfakazi muhagarare mutazonuka umwotsi kandi abana bageze ku butsinzi muhagarare muba abantu bakuru bakomeye muhagarare kuko ubupfakazi ntibwokoresha umukristo amakosa nuna yakora uzasaba Imana imbabazi uhagarare kugira ngo utazova muri ico kibazo ukagera ku butsinzi waratanze umwotsi mu bantu magambo takomeye abasore muze mwinjira muri korari ntimutanga umwotsi kabisa tukaze utanga umwotsi mu bantu niko timurebe imyaka murimo iragoye irasaba kwiherera irasaba gusenga kuko hatabaye gusenga mwotanga imyotsi mu mihanda muvuye muri repetition Mane tubabarire Haleluya
haleluya. Ku murongo wa 28 gatatu kuri 28 Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Sadraka na Meshake na Abedenego ishimwe, ariko Mana uzoduha ubuzima bw'abakiranutsi no mu ntambara no mu bibazo abantu bazavuga ngo Imana yacu ishimwe. Timureba yeme mureke twitondera ubukristo, dufata umwanya dutekereze kuruta kubivuga cyane. Ubukristo ntibaza babuvuga, ubukristo barabwihumuriza. Kurya ubukristo kuvuga ngo ndi umukristo ni byiza nabyo bo bihamye, ariko ubukristo umuntu aza kwinukiriza akamenya ngo uri umukristo cyangwa uri umupagani. Tukazuna bivuga cyane ngo uvuge ngo ndi umukristo, birahagije ko abantu bamenya umwotsi w'inyama zatetswe muri quartier cyangwa uwisombe. Umuntu birahagije ko kunyura akavuga ngo ni ukuri, ni umukristo. Ni umukristo mu kazi twarabanye, ni umukristo mu bucuruzi. Ubukristo abantu bazabwinukiriza ni umukristo. Ni umukristo. Ni umupagani. Ntibisaba. Si wowe wavuze uravuga ngo abanywi baza bamenyana gute umuntu uvuye muri Amerika n'uvuye mu Burayi n'uvuye muri Afurika bakamenyana? Ni gute umuntu w'umupagani azahurira n'undi mu modoka bakamenya ko ari abapagani? Ni gute bazabimenya? Ni gute uza wicarana n'umuntu ukamubwira ngo ariko nturi umukristo? Uzi impamvu ibyo ahumeka azasohora ibintu ukamubwira turi umukristo, akamubwira ngo ndiwe, akamarira uri umukristo. Apana kubivuga. Apana kubivuga. Umuntu muzogendana umenye ngo ni umukristo cyangwa si umukristo, kuko biri yavuze ngo se tuzobamenyira gute? Ko abantu bavuze ngo turahanura, tugira gute dukora imirimo n'ibitangaza. Ba Simoni w'umukonikoni ngo yari umunyabitangaza gusa. Karisi yarayemeza gusa kubera ibitangaza. Kuri abari mu gukora ku muntu gutya akamahazi karo. Ubushize reka nkavuge, ubushize hari umuntu waje akazasengera umuntu yamukoraho gutya karo rikamara itakara ikaro, noneho bakamuzana yasinze. Se ko mamuzana umusinzi ngo neza ngo aza hano uriyo yanyweye. Simoni w'umukonikoni naho arahari ngo iyo yasinze neza ngo aza yerekwa, ngo iyo avuye mu busambanyi ngo aza akora igitanga. Abo ni ba Simoni turabapiye mu izina rya Yesu, turabashamburiye. Kuko ngo bazavuga ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twahanura ngo yamavuga ngo mumve imbere mwankozi z'ibibi sinigeze mbamenya. Ijuru rirasaba gutekereza inshuro nyinshi. Ijuru si gutya. Ijuru ni umutima. Muririmbyi yaravuze ngo nje ndi umukristo mu mutima nzahora ndiwe, ngo kandi ndi umukristo ngo ico ni ikintu ngo gihumurize umutima wanje. Nico cyamanukanye na Sadraka na Meshake na Abedenego kiribagiza umuriro, kirababwira ngo nyuma y'uyu muriro hari aho duhurira muri paradiso. Kiribiga umuriro nubwo itodukiza. Uzubwira abantu ngo ibi bihe nzi ko nzobivamo, kandi nubwo ntobivamo aheza ni mu ijuru. Uzubwenyesha abantu ko wawe uja mu ijuru, tukazuhekera hano. Nibirangira kutarangira hano wamufata indi gahunda yo kwicira izindi nzira. Uzuvuga ngo ndi umukristo naho nategwa n'ibyago nkaba no ku rugamba mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nje ndi umukristo uko ndi kose, mangaze ngo nintumigwa nija mu ijuru ngo nzogira ibyishimo, ngo bitavuga ngo nzabona ihigwe. Uko isi ndi yuzuye, isi ni umucagate. Abakire bagira ubukire bakarara barira, abakene bagira ubukene bakarira, ababyaye benshi bakarira, abatabafite bakarira, abakunzwe bakarira, abadakunzwe bakarira. Uwabyaye kararira, utarabyaye kararira.
ariko ahantu huzuye ni ubuzima bw'abakiranutsi. Haratwebereye. Ni neza ndatuje, oh ni neza ndatuje, guwe neza natunganye. Abantu timureba ko ukuboba hano uri ngo ejo muzoja muri Amerika mwo kwama mufatwa mukaba mushiramo igisirimba cihuse cobereka abanyamerika babarira bararusha. Ninde ariko mwabonye igitaramo kiri hano, uzi ko wogaruka muri iki gitaramo nanone aho kugira ngo uzotuba Kristo wogaruka hano kazujya ubusa. Uzi kurarana Imana ukuntu bitanga amahoro. None ko abantu bari mu kugera mu mafaranga bakaba baratandukanye, bakaba bahuye n'izindi mbogamizi ngo ntibakibona umwanya wo gusenga Imana, woshaka wotaha kaza gusenga kuko tuzoja mu ijuru. Abakiranutsi bazoja mu ijuru. Yego n'abari hariya nibabona umwanya na amahoro, ariko isi ni umucagate. Ubuzima bwuzuye n'ubwiringira Imana. Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mana we. Isi ni umucagate. Atukuzwe. Umugabo ari mu kugira amafaranga akamabwira umugore ngo ntitukwiriranye. Niwe wamwishakiye uramufiansa ngo si nimero yawe. Kandi hari ibintu biza bintangaza ngahumigwa nzambaza umuntu uje kumushaka si we wamwishakiye. Wenda hari ibane bavuga ngo wenda barabashakiye bizoshoboka, kandi n'abashakiye ahubwo barubatse nibo bubatse. Umuntu wenyine akagenda akaja gushaka wenyine, mwabasore mwe bakabaha amaso mazima adapfuye wenyine, ukamuvuga ngo mpisemo umukobwa w'inzobe cyangwa mpisemo igikara. Warangiza gutyo wamara gukubita ifaranga ngo ntago tubereranye ngo turi uwanje. Amanyanga. Ariko ubuzima bwiringiye Imana buranyuzwe. Tuvuge ngo amen. Amen. No mu muriro abahungu bari banyuzwe, tibigeze batera makerere ngo bavuge ngo murabona ngo mwana ibintu mudukoreye. Oya, bagiye bacecetse batuje, bamanuka mu muriro nk'abakristo. Kristo batangamo, Kristo arabagwanirira. Erega uzuceceka, Imana irahari. Imana ifite niyo nyirikazi, niyo ifite uko izabigenza kugira ngo utazagira ugwavumba. Kuko nugira ngo ugire icukoro uziteza ugwavumba, uziteza umwotsi. Niba wisobanura cyane uzatera ibibazo. Uzuceceka ugume muri uwo muriro, kuko Imana igiye kugukiza izi gukiza ntihagaragare n'inkovu. Hallelujah. Imana Nebukadinezari aravuga ngo Imana ya Saduraka na Meshaki na Abede ishimwe niyo yohereje marayika wayo ngo ikiza abagaragu bayo ngo bayiringiye. Ariko akanwa k'abapagani kaza gahinduka vuba bacu. None kera amenye gute ko bari biringiye Imana? Amenye gute ko marayika yaje? ariko amagambo azanezeza yene. Abimenya teke. Uzi ko bataramenya Imana baza bamenya ko tugendana n'ingabo ikomeye. Dufite umugaba w'ingabo ari kumwe natwe, dushoreranye nawe mu rugamba. Kandi yabonye bikomeye aza gushira ku mugongo. Muri imvye yaravuze ngo ntizadusiga, ntizaduhana, iraduhetse ku mugongo w'Imana. Haleluya. Ngo nkakujya inkoko izibundikira abana bayo, ngo niko Imana izitubundikira. Birenzega inkoko yabuze uko yovuga. Inkoko se ntibazamara bakayica, ariko amababa y'Imana kandi namanyumva n'uruboko. Ngo kuko bigurukije ijambo ry'umwana bahagara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Samani amen. Baharamagara, babibiharamagara. Kuba umukristo nuguharamagara, nukugenda warara mu bisasu ukazamutiwe ibisasu gusa. Igiharamagara
uzarebe uyu mwana agaye wa mwana we ntukaze ubigiharamagara muri make igiharamagara ni icyamaze kwishora mu rupfu ngo bamame ibiharamagara ariko mukomere amashyi bari abagabo uza wumva warabaye igiharamagara muri iyi si cyangwa uracanonera amagara yawe waje kwinjira neza mu muriro w'ikigeragezo wenyine ukama wigarura ibo barishoye bama bijana bose wari wabona nk'iyo umuntu azana nk'imbunda akabanga ndakurasa ngo ngaho ndasa babaye ibiharamagara ukamongo akamafata ngo ngaho ndasa uzuba ati uyu nguyu yaranko uyu ni igiharamagara bamaborera gusa ku rupfu bakazavuga ngo kuko ngo babonaga aho kugira ngo baramye indi mana itari imana yabo dupfe bakavugana papa diworeka ngo dupfe wenda nk'umwana ko gateye ibuye ko reka dupfe kabagabo dupfe nk'abakozi b'Imana tampamvu dupfe burya bera bazabongorerana akavuga ati mukomere mureke uzore iyo mufite nk'aga groupe muhuje ukuntu muzamuvugana iyo mwene saba bw'ikiba komera ntacu uzoba kuriya abera bazabatsanya umuntu aza kwatsa ikigaragazo gucyuka nzambabwira nje nagiye kubagwa muramukazi wanje kuko Imana yavuze ko ntazabagwa kumva ubwoba baba bakubaza umwana wa mbere afite amezi 11 ugatwita uwa kabiri afite amezi 8 bakakubaga ugatwita uwa gatatu undi afite amezi 8 kaza numva ubwoba ariko nyine nkibuka ko Imana yabivuze ayiwe akambwira ngo komera Imana yaravuze nkumva nyine katwizeye toye kama nkomere umwana yagira gutya ndayiwe mana we demayiwe ko mba numva ngo Imana yaravuze kama numva ngize icuma ngo ndangiza nsora ijambo ndavuga ngo kumusaraba muzandike ko nindamukaga mpfuye yazize kumva Imana ndashima Imana ko navyaye simvuze ngo uzobyara niba utizeye uzugenda vuba ntukazuharira haruza wamumva ucya ngo naje ngo uzogenda hari ico ufite genda bakubage utazishinga abandi bafite ico bari bafite ugapfa kuko hari urupfu ko nukuri mbabwira ariko kubera Imana yacu mana we mana warakoze amen warakoze mana ishimwe Imana yarakoze Imana itarankoje isoni uriya munsi mana warakoze kandi nariko numva ibintu bimbwira ko napfuye ariko Imana we amaze imyaka 12 n'itatu nini nongeye kwibuka ibyo wakoze warakoze Mana gushimiye muri iki gihugu warakoze atukusha uriya munsi warakoze guhagarara nanje nawe ushimiwe nawe ubitekereze Mana warakoze umukobwa wanje agiye kugeza imyaka 15 Mana yarakoze kuko yazanye ibintu byo kwizera ku buzima bwanje ndabifata gutya mbibwira abantu haleluya ngo nico cyatumye ngo umwami aciteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagugwe kandi urugogwe ruzahinduke nk'icavu kuko ari nta yindi Imana ibasha gukiza bena kaka beni ariko abera bazatanga umurongo w'isi nta yindi Mana mise no mw'ijuru hano nta baririmbyi mufite ko mpantera nkabona ko murashukira namara maje rwose ukurikira namenye yuko ahuri hari ubugingo namaraje rwose kumukurikira namenye yuko ahuri hari ubugingo abakobwa bangana gutya mukoze igitangaza zagenze gute nibwo bwa mbere mbonye abakobwa batazi korari mukoze igitangaza
wowe kuri sente byanze ariko rata nizo mutazi urumva ko ndaririmba nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama karama hizo alizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa manunguni na kaumoni astarehe sana milele. Jambo ry'Imana ryavuze mu Baroma ngo Aburahamu uwo yiringiye ibitakwiringirwa. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ngo yiringiye ibitakwiringirwa. Mwitangiriro hazavuga 18 kw'icumi. Kwice guhera ku 8 ku 9. Reka mbere kw'icumi. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka huri Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati ko maze gukecura nzanezezwa ntocyo umutware wanjye nawe akabashaje. Ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gisekeje Sara? Akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Yamamubwira ngo hari kinanira Uwiteka se mu gihe cyashizweho nkiki cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umwana w'umuhungu. Mana ishimwe ko itazayita no ku nseko yacu yo kunanirwa. Sara yari yaramaze gupfa, ariko Aburahamu ngo yiringira ibitokwiringirwa. Aravuga ngo kabisa nubwo madamu bisa nk'ibyarangiye imyaka 90 guba wararangiye kabi, uba wararangiye mu buzima nyine bwo kubaho bw'umumama biba byararangiye. Ariko Aburahamu akavuga ngo Imana niyo kwizegwa, iyabivuze izobikora, ndayiringiye. Akavuga mu mada kandi uzobyara. Uwonyereka nk'akagoroba k'ababyeyi uko bageze baganira, mada uzobyara, niko Imana yavuze, uzobyara. Haleluya. Mu Baheburayo hazavuga ngo kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama, ngo nubwo uwo yari ameze nk'upfuye umurambo, ariko kubera ijwi ry'Imana rikomeye. Iryo niryo tugomba kwiringira, kubera ijwi ry'Imana riremereye. Ngo akavuga ngo uko nyine nzobyara. Mukecuru we, ariko mukecuru ubaho. Mukecuru ufite imyaka ingahe? 60. Urebe nk'iyo myaka yawe 60. Ninde ufite 80 hano? Tiyoboneka mu materaniro. Tiyoboneka, ariko kwizera kukababwira ngo tuzobyara. Imana ishimwe. Ukomeze wiringira Imana, ntunyeganyezwa n'ubugumba, ntunyeganyezwamo n'imyaka, ntunyeganyezwe n'ibihe. Yeme abagore bari mu gusuka inda mu izina rya Yesu, inda zifata. Numvisha ngihawe ico kintu ngeze hano. Abagore bafite inda ziri mu gukorogwa mu izina ry'Imana ya Isiraheli, inda zivuke. Gukuramo inda uguhagarare uzare, kandi ibi bintu biza birema. Imana ishimwe. Mpagaze hano hantu, nageze hano i Burundi, hari umumama wageze unyandikira arambwira ngo umunsi umwe narabwirije mpamvuga hejuru y'ingumba kubyara, ngo ndirimba indirimbo ngo niraba mu nda y'ingumba akabonisha nka. Niyo naririmbye, si yanje gusa nyine nuko nayiririmbye. Ngo arararira yari amaze imyaka 12 nta mwana agira. Hano yari yaje kwa musaza wa muntu yitwa ndi, twabonanye hano muri Gerezo, sinzi umuhungu w'igikara, mushiki we yasubiye ruguru yarabyaye. Nyamagaju yari amaze imyaka 12 aza hano akurikirana iyo nyigisho ndi kubwiriza hano ukuntu yasamye. Ngo ararira nijoro, aravuga ngo ukundi wondemera umwana, ararira
Nyamagaje arasama bamwise Gisubizo aza nyandikira ngo numwuzukuru wanje nababaye ukuntu ageze hano yaragiye urebe gukurikira gusa video umaze imyaka 12 ukabyara woga nuwabimbwiye sinzi abandi n'abandi bagiye babasengera bera b'Imana aho bagiye basengera ni henshi ariko mu izina rya Yesu n'ukuri ndaziri mu gukorogwa nizavuyemo n'abafite ico kibazo iyo mirifata mu izina rya Yesu twiringiye Imana y'imbaraga mubyare kandi muzoshima kandi ntimuzoshime twe hazashimwe izina rya Kristo uzukora ibitangaza n'ukuri ako kantu ko gusuka inda nakumvise Imana iremera abagore kubyara abari mu gukorogwa n'inda iri joro mugubwe neza kubw'icubero c'Uwiteka Abraham ariringira barabyara babyaye Isaka kuko Abraham yageze abwira n'Imana ibimubwiye kavuga ati wahaye umugisha Ishimayeli ko ari we nabonye kandi Imana ikavuga ati kubera ko gusa nyine ndamuhereza umugisha ariko umugisha uri origin ni muri wowe na Sara mu rukigirwawe na Sara Imana ishimwe ko itazibesha izikora ibintu bikomeye Habakuki yaravuze ngo naho imitini itato ubundi izera imbuto bagahingira ubusimyera imyaka intama pi mu rugo amashakabura mu birara tiyashize yamavuga ngo ntakabuza Habakuki 3:17 ngo ntakabuza ko nishimira Imana yanje kanezererwa Imana yagakiza hako muzamwumva bano bagabo muzamwumva indahiro ukuntu ikomeye turisome mu ryumve soma Habakuki 3:17 papa 3:17 Habakuki nuko naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto bagahingira ubusa imyerayo n'imirima ntiyera imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amasho akabura mu biraro takabuza ko nishimana Uwiteka kanezerwa mu Mana y'agakiza kanje amen. Mwumvisha bera bizeye imitini ntiyo munyeganye ziteze intama zashize mu rugo nta kunyeganyega amasho mubira yararangiye imyaka pi yamavuga ngo ibyo byose bidahari ntakabuza nariringiye Imana ntacotuma ntishimira Imana yanje y'agakiza kayinezererwa ico nticonguramo igitaramo Imana itubabarire Mana we ubabarire imitima yacu ayiwe twebwe tugira akantu kamuvuga ngo Imana ntayibaho mwumvisha ibintu yamanuye Bibiliya izimbwira ngo Yoba amaze gupfusha abana 7 b'abahungu n'abakobwa 3 yema abahungu barakundwa barakundwa iyo umugore yabyaye abana 7 b'abahungu ugashira abakobwa 3 akagira intama hafi 1,000 ndabivuga ntuza 700 indogobe 300 reba abagaragu baziragiye reba abakozi bari mu rugo ukabona amasanduku 10 imbere yawe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ugasanga ku musozi 1,000 kiraryamye 700 araryamye 300 araryamye abagaragu wenda bayo masho none bari nkamagana nabo ni mirambo ariko kwa Yobu hari kiriyo yeme Yobu tuza tumuvuga abantu bakavuga Yobu simigani Yobu yabayeho kuko bamose bagiye bahamya makuru ye ko bayagiye bagera za Midiani barayumva mu gihugu cyayuzi gose usubisomye mwitangiriro harahari Iburasirazuba yabayeho sa makuru kandi ikintu kitari amakuru Kigali nje nabonye umugore wapfushije abana bangaye gutya bishwe niba ari n'inkuba ndahumigwa
narabibonye pe. Hari igihe uzuvugaga wenda ngo ni amakuru, bibaho washishimura imyambaro ye. Ariko mwumva amagambo yavuze niyaza ntera ubwoba. Wumva ijambo Yobu yavuze. Mutekereze ibyo bintu ari we byabaye. Ubitekereze ntugire ubute bwo gutekereza. Yobu ibintu bye birashira, abana be bose barapfa. Ko turavuga kwiringira Imana. umubiri uragwara komeza kwihangana rimwe ku munani ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe uhanye nawe mwisi ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Timwumva ko ari umukiranutsi? Kuri 20 maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we arimyoza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntaco nambaye. Uwiteka ni wowe wabimpaye kandi Uwiteka ni ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana itubabarire. Nukuri Imana itubabarire itugirire impuhwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha habe no kugiherereza ku Mana. Umwana umwe ari mu kukunanira cyangwa babiri bakunanira ngo mbaye gwa Yobu. Umwana yakunaniye bisanzwe kandi akiri mu isi, ukananirwa kwiringira Imana ukavuga ngo ni gwa Yobu, kubera ko turi abantu bananirwa. Umwana yagwara batatu bagwara bane ngo ni gwa Yobu. Yewe Yobu imirambo 10 kuri hari ubushize uherutse gutura ngo asigatura Isaka watuye nanga ngo ni 5. Muze mureke iyo mikino, muze mureke imikino ngo ni ukuri ngo reve ngo natanze Isaka angahe papa ngo 5. Mwage mureke iyo mikino. Umwana w'ikinege ukazana kana k'ikinege mu myaka 100 irenga na 40 ukagira gutya kuko yamugaruriwe nkuzutse. None kuravuga ngo 5 ngo watanze Isaka, ariko mwage mureka materime yisi 5 kuko urano bihwanye n'umwana 5 mwage mureka gukinisha ibintu by'Imana, amaturo y'Imana ngo mureke kuyamenyera ngo nukuri ngo natanze Isaka. Yewe akwimana isigaye igira impuhwe yeme 5,000 ngo watanze Isaka. Imana ntiyakubwiye ngo ucukuguru kumpe, ntiyavuze ngo uriya mwana mumbe ngo natanze Isaka kandi abantu kama baseka ngo ni Isaka ngo mbaye gwa Yobu. Imana itubabarire. Ariko Yobu baravuga ngo navuye mu nda ya mama ndi gutyo, nzasubira mu nda y'isi ndi gutyo, ngo kuko byose ni Imana yabimpaye, ngo nta kintu na kimwe kibi, kuko Imana ntigomba gushigwaho ibibi. Imana ni nziza. Imana ibizoza biba byose ni ibyayo. Abana dutunze nabayo, abagabo abana dutunze abagore, ishatsi zibyisubirana tukavuga ngo izina ry'Uwiteka rishimwe. Uko ibintu byose dutunze ni ibyayo. Ikikwereka ko ari ibyayo uzabucuka musanga umukire yakeye, ugasanga umukene yakize. Ni ibintu utomenya, Asante. Ni ibintu utomenya. Ujye wageze usuzugura wamugera imbere ngo mutware nyakubaho, wageze umutuku umucumbikiye ngo uzobimbwa. Ariko mwagiye mwirinda ayo magambo, ugasanga uryo wageze ubwira ngo azobimbwa, ngo data we, ngo shefu we, nyawe akakana. Muze mukirinda. Umuntu nanagusaba udafite ucumuzu uzumusubiza neza, ntukaze unamusebye, buca bihinduka. Iyi si tubamo yo guhindukana, ugasanga kurya wageze wambara ukabega, ugasanga ko barakujana mu kagari imyaka 10. Ariko uko bizamera kose tuza dukomeza twiringira Imana. Haleluya. Uko bizosa kose ntihagomba kugira ikikunyeganyeza.
tugomba kunyeganyega. Kandi numva wanyeganyeza uzisunge Kristo, yongera gukiza, yongera kuvura. Abani basadura kabazahagarara imbere yacu bakaza babazana, bakazana ba Danieli, bakazana ba Yosefu, bakazana barahari. Dusoze Zaburi 15 hazavuga ngo umuntu uzaguma mu buzima bwiringira Imana, umuntu uzakomeza kuguma kuri uwo musozi, ngo nugendera mu bitunganya agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nguko biri mu mutima we, utabeshera abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we, mu maso y'umunyagisuzugura arahinyuka, ngo ariko batinya Uwiteka arabubaha, ngo ico yarahiriye naho camugirira nabi ngo ntiyivuguruza. Ariko nkunda nino jambo yeme, niyo haje ikintu kigiye guhusheganya nzasomera ijambo, ntiwavuze ngo ico twarahiriye namara maze kurikira namenya jewe sasa iyo mpambwiriza ijambo hari indirimbo izamiza nkama numva yarusi izindi zose uko iyo nyine yaje, niyo mpamvu mbanibagirwa ko mutayizi. Papa we waririmbye ko numvisha uyizi. Amara maje guse kugukurikira namenya uri Amara maje gose kugukurikira namenye yuko ahuri harubugingo. Haleluya. Uko aririmba ni kwiza mana, uruko wawumva papa nje nagutereye hejuru, uyiririmba abantu bayumve, uyisubiramo gatatu aka Amara maje gose kugukurikira namenye yuko ahuri harubugingo. Namara maje gose kugukurikira namenye yuko ahuri harubugingo. Haleluya. Atukuzwe Yesu. Ico mucumve gusa, namara maje kumukurikira namenye ko hari ubugingo. Haleluya. Amen. Nubwo ibindi byose bifatika byoshira, namara maje kumukurikira. Haleluya. Namenye ahuri ko hari ubugingo gusa. Nico gusa, nico kiturangaje imbere. Ibinyeganyeza nubwo byoza bingana gute, nubwo hose bimeze gute, biduhinyuza byinshi. Ari ikintu kiza watuye kwizera, hakama hasi kitasa nka kujya watuye. Abantu bakamava ngo dore ngo barangiza bakabesha ngo baza basenga, ariko uzubabwira ngo naramaramaje. Nubwo bizogenda neza, nubwo uzuhora waturuvuge ngo nubwo naramaramaje. Hari ibihinyuza biza bigakora igitangaza. Ukabwira Imana ngo, ukabwira abantu ngo uyu mwana mufiteho isezerano bwaca agapfa. Abantu bakama batangira kuvuga na Satani ngo kutwese twavuga ibyagiye biduhinyuza, ariko twaramaramaje. Amen. Sinzi byaguhinyuje kugira ngo birebe byinshi, buri muntu wese afite ibye, ariko twaramaramaje. Bana bacu mwe mumaramaze aho Kristo ari hari ubugingo. Haleluya. Mumaramaze aho Kristo ari hari ubugingo. Mumaramaze uzugenda waramaramaje, uzubwira abantu ngo nubwo bizogenda gute. Imana yigeze kubwira Nyamutunzi iravuga ngo Lazaro mu bukene bwe yarabwakiriye. Tuzi ukuntu yabayeho nabi, tuzi ko yageze ari wakifuzo ubuvungukira kurwanira n'imbwa, tuzi ukuntu imbwa zageza ziza zikaragata mu bisebe bye. Mani tubabare, tumuzi ukuntu iwawe wageze urya ukarya, wari warahawe ubukire urabukoresha urisanzura. Lazaro nawe ahabwa ubukene, ariko mu bukene bwe aranyiringira.
niyo mpamvu wabona ari mu gituza cya Aburahamu. Wewe uwo mwobo urimo ntibizoshoboka timwohura kugeza igihe Nyamutunzi yavuze ngo none mwambabariye basi mukaja kuburira bene data nasize. Yamavuga ngo nibatumvira abahanuzi n'intumwa n'abantu nabamo nibatabumvira nabo garandevu ni muri uwo mworera bazogusangayo. Nyamutunzi rero yakoze neza, aguwe neza. Rega hari finale. Nubwo isi yo gukubita hirya no hino, nukuri hari finale. Abera bazanezerwa. Uzi ikibazo dufite, dutegereje gusa mu isi ko bimera neza, bishobora kutamera neza. Umuntu wese azarangara yabona byanze ngo nta Mana ibaho. Imana ntituza tuyiringira mu bifatika, nubwo byobaho cyangwa ntibibeho, nta kabuza, nta mpamvu. Imana ni Imana. Twaramaramaje gukurikira Kristo. Mbasabiye kwihanganira intambara z'isi, mbasabiye gukomera imitima, mubiguhinyuza byinshi, mubigusetsa byinshi, mubikumwaza byinshi. Uzubabwira ngo Yesu ahari n'ubugingo. Naramaramaje. Uzubwira abantu ngo naramaramaje. Basore bacu mwe, bagabo bacu, mumaramaze. Timuzishinga imihundagurike y'isi ngo bigendane n'ubukristo. Tibzogendana. Iyi si zihinduka bwaci gahinduka gutya, bwaci gahinduka gutya. Iyi si zihora icuramye, iracuramye n'ukuri. Umunsi biza bihinduka uruhande bikama byubama. Bwaci uruhande bikeguka. Bwaci aha kazika. Ko murabona ubukristo buzogendana n'ibyo bihe. Ko murabona byoshoboka. Iyi miraba y'isi, iyi miraba iriho, urabona byavamo. Ukarangura ink'ijana zose zigapfa. Ukarangura amamodoka gahira ahantu. Wosara ugahomba amafaranga menshi, ugahomba amafaranga. Imodoka yari itwaye abantu umuryango wose igashira. Iyi si woyireba ukazayivamo. Ariko Mana, hari umuvandimwe duturanye yabuze umugore abana n'umugabo. Amaze gupfusha abana niba ari 5 n'umugabo. Rusororo babahambye mu mvimo. Yesu we. Asigari wenyine gutya. Gutya. Doroka ariho wenyine. Amaramaje rwose kumukurikira. Ariko akomeje kwiringira Imana. Yizeye Imana. Abana bakoze accident banga bose barapfa. Asigara ari ikimuga mu modoka bari kumwe. Ariko Mana, abandi bose barapfa. Rusororo nuhasura uzosa imva ye iri yonyine. Abantu bazakunda kugera Rusororo. Ibamo niba ari abana be bangahe n'umugabo. Aracariho aracizeye Imana. Sinzi impamvu ya magambo yaje. Ko n'ukuri. kugira ngo abantu ijambo rizariza abantu bakavuga ngo ese gutu uko iri jambo. Yobu yavuze 13:15 sinigeze nyigiraho ibyiringiro. Mana ishimwe. Sinigeze nyigiraho ibyiringiro. Ayi wowe ngo mvuge nk'ubwo ufite amafaranga nyiri, ntabwo nigeze nyagira ibyiringiro. Nta kintu na kimwe ugomba kugira ibyiringiro mu buzima. Nta kintu na kimwe. Kuko nukigira ibyiringiro kizokubabaza. Ikintu cy'isi cyose kiza gikogwaho. Wowe umeze nk'ufite umugabo uzusa nkaho utamufite. Wowe uzusa nkaho wabyaye, uzusa nkaho utabyaye. Isi. Wowe ufite umubiri uzusa nkaho utawufite. Bituma unahora mu buzima bwawe wubaha buri muntu wese. Bitume buri munsi wubaha Imana. Uzugenda nkaho ibi byose ubitijwe. Ibi byose turabitijwe. Aka kanwa buza bucaka akazi kagaceceka ukabikiragi. Amaso akabimpumye. Amatwa agapfa ukaba kamuga. Ibizo bigera umunsi ugasanga niko bimeze. Uzusanga igihe kimwe mwari mufite umuryango w'abantu 80 ugasanga usigaye wenyine. Birashika uri umwe mu bantu 80. Abantu nibizere, nibiringira Imana, nibakomere, nibashinyirize. Haleluya. Mureke dushinyirize. Ubwira Imana ngo naho
mureke naho yanyisha dukomere nafakiringi dukomere mana we dukomere turi abakristo ni ukuri turi abakristo ariko uzi kuvuga ngo ufite ababyeyi bawe bose bwaca ukamusanga uri gutyo ari ugutangiza ikintu zero ariko Kristo we ubu Kristo bugomba gutuma abantu bakomera ukaza uvuga ngo naho bimeze gutya ariko ndi kumwe n'umugabo w'ingabo uzurema ibintu byose akabihindura bisha ukaba mu buzima wumva hari uku ibi bintu bidukomeze ariko se twabikomera gute nta kindi cabibashoboje bahoraga basenga Imana biriziva Yeremiya 33 ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya ikindi bagiraga bari bagira ijambo ry'Imana muri bo ribasinyara ngo nubwo nanyura mu bimeze gute ntabwoba bahoraga babwi niyo mpamvu uzusanga barakomeye bari abana bari barasize imiryango barasize abandi nabo beje hako kuki bagendaga bakabona barakomeye ni ijambo ry'Imana nimutabika ijambo ry'Imana abana bacu ibihe bizobahitana abadamu ni tutaribika abagabo ni tutaribika Yeremiya yaravuze ngo amaze kurijya ngo rimuhindukira ibyishimo n'umunezero uko nukuri Yeremiya ganti yashatse Imana yari yaramubujije reka papa gushaka ko ndabona ibizoba hano imirambi zaba imeze nk'amase reka tigeze ashaka ariko yagaze aje mu ijambo ry'Imana yasoma gutya ngo akama yumva ibyishimo n'umunezero kandi yahuye n'amakuba menshi ngo akama yumva amerewe neza ngo bikama bimuntu ibyishimo n'umunezero Zaburi 119 kuri 11 hazavuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima ngo granta gucumuraho ico ni igikuta icaha kiza kikagonga niba utagira ijambo ry'Imana uzocumura niba utagira ijambo ry'Imana uzonanigwa niba utagira ijambo ry'Imana biriziba ngo ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge rimurikira ibirenge byanje mwanditse ngo aravuga ngo guhishurirwa amagambo yawe ngo kuzana umuco ngo kugahabaswa ngo ubwenge no mugihe ufite ubupfu wasobanukirwa guki ijambo ry'Imana ukamugira ubwenge Imana ishimwe mu gihe wari wayobse ngo umusore azeza inzira zate ngo azazezesha kwitondera amategeko kwitondera ibyanditswe wozesha muri iyi si wo kweza inzira zawe gute kurabona aho bishobora ariko uko wibwira ibyanditswe byera biguhesha ubuzima bwo kwera kuko iri ni ijambo ry'Imana Imana yabwiye Yoshua ngo Yoshua ugiye kujagaho Mose yarari kuko Yoshua yari yatinye bitewe n'ukuntu Mose yarakomeye aravuga ngo peti ngiye kuguha ikizagushoboza ibiri muri iki gitabo ntukarore kubihamisha akanwa kawe kandi uzubyibwira ku manywa na nijoro ngo nibwo uzahigwa mu nzira zawe zose kandi ukabashishwa muri byose kugira ngo ube umugabo papa fata Bibiliya haleluya aha niho harimo ubugingo umuntu uzurara uzukumbura Bibiliya neno la Mungu tamu we neno la Mungu tamu nitafana ijambo ry'Imana rizari kumarira irari rigashira inyota y'isi gashira uko nukuri iyi ni soko imara inyota we Yesu yigiye kuza kubwira wa Musamariyakazi ngo iyo aba wari uzi wagusaba amazi iyo aba wari umuzi nari kuguha amazi ku buryo utazongera kugira inyota ukundi n'uwo mugabo wararanye wakangaye si uwawe jewe amazi ganoguha n'amazi y'ubugingo muri mbyaremze ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywereye tiwoshira inyota y'isi utagira Bibiliya ayiwe Imana itubabarire uzurara kuri WhatsApp gusa akuze ibintu biri muri WhatsApp gusa no gucunga utw'abantu batesha guje nizo gusa mamuherezanya nta jambo ugira ko mutaza mufata ijambo ry'Imana ngo mushire ku mastate imiceri mwariye n'amafiriti n'amaguru y'inga gusa nibyo biba mu mitwe y'abantu nabwiye abantu ejo bundi bansohokanye ndavuga ngo niba hari ikintu ntiyagira umuntu ushira kuri state twasohokanye ngo ashireho ibijyo
ndabyanga simbikunda ndabyanga andi basigaje no mu ndege akaza ariko ukuko ibyo ni ibikimubamo ngo tubujumbura ngo Kigali tubujumbura ngo kitutu ibyo ni ibikimubamo ndimo kubona n'abambara imyenda ngo iyi ni superi uko ariko uku tati y'abakirisitu Haleluya. Abagore biringiye Imana, abagabo biringiye Imana. Uzi kuzushira kuri sati inyama hari abera bamaze icyumweru batarya. Ariko ubwenge bw'Imana bwatashe mu isi. Kwandika kuri sati ngo nambaye superi uko bisobanuriye. Uzi ko hari abantu bamaze imyaka barabuze umwenda. Kwandika superi bivuze iki? Iyo aba wanayambara gukazaja mu ijuru. Superi se zivuze iki? Zizobora. Inyenzi zozijya. Ejo wundi nasomye statue y'umuntu yanditse Yesaya 12:3. Haravuga ngo kuri 3 rimwe 12:3 ngo nisho gituma muzavoma ibyishimo ngo mu mariba y'agakiza ndahwera. Iryo jambo niwe nasinze. Ayiwe mana we. Ayiwe kayisubiza papa we ese kuwe watekereje gute rino jambo ngo nico gituma tuzavoma ibyishimo ku mariba y'agakiza. None ko murumva ngo twari igisenye ngo twari ku mazi uko ibyo ni ibiki? Ndimo kubona bafatana niba baguhaye ni $100 ndimo kumva uko $100 kuzikubita kuri stati hari abatunze kuri reka ndeke kuvuga akanoti k'ijana mwakwiringiye Imana mukareka ibyo bintu, mwaretse tukareka ibitari ngombwa, mwaretse tugapostinga amagambo aremesha abantu. Wari uryamye agera kuri saa 6 z'ijoro kuri stati akamavuga ngo Imana ishimwe ko yagiriye neza uyu muntu. Ayiwe indirimbo zigarura abantu ibyiringira pana zigeze amatiko ukayikubita kugutya umuntu akamara icumwe rasinze. Mwaretse tugahindura ibintu bigahinduka. Nama message duhanana akaremesha abantu kujya muzamubwirana abantu ibintu by'ibigambo bibi bimariki. Hari umuntu wambwiye ejo maze kubwiriza ngo pastor we ngo uko ijambo wavuze ngo turimbone ngo ukoze mu mukiranutsi abakoze kumbone y'Imana ngo mpuye n'amakuru ngo aranzimije nti ndata we Paul uko bakuzimije gute mu gitaramo ngo umuntu ambwiye amakuru ejo ndi muzamwitabira telefone iki mu gitaramo muze muzireka manze mutaramo ngo umuntu arambwi ngo aranzimije yo urareka kuzima gute
tihangane gagumana ngo yasigaranye ijambo rimwe navuze ngo andi yose bayayoye turahumena ariko Imana itubabarire. Basuze kuvuge ngo ayingo ndabakumbuye Bujumbura wamushiraho umurongo w'abantu ati ndabibutse mu gitaramo ivyo base ivyo kumbura abantu apana ngo abantu ntimukwizera ngo ubuntu abantu bazashira kuri sitati burapfuye ngo umuntu amatiku yose ari mu mutima ukayashara banga kuri sitati nzamamvuga ngo Imana iyo ngeze kuri iyo sitati nzanyisengera ngo Mana buntu bwawe bumugereho aya matiku ava kuri sitati abo nshoboye nzambabwira kuko wanditse gute ngo tuzobaho batabishaka ngo tuzorera batabishaka ngo tuzokira batabishaka amatiku gusa yuzuye abantu ariko iyo wuzuye ibyishimo by'agakiza uzupasa abantu ibyishimo reka tushobora kugaburira abantu icyo utagira ubagaburira icyo ugira Kristo yaragiye kuraba ngo mwakira amahoro basigiye amahoro uzusigira abantu gute ibibababaza ngo turimo tubaza ngo bazogira tutabigira ngo amatiku gusa kunta kintu cyo kwiringira Imana cyo kubyukamo kuragaburira isi ibibose ibipfuye Imana ibaha umugisha ariko tuzokumburana mwakira ubuzima bwiringiye Imana uzuvuga ngo naho yanyiyicira nzopfa nyiringiye nzopfa ndi umukristo ibindi byose bibure ndi umukristo inshuti zishire ndi umukristo akarere kose kakwanga uri umukristo ntimwishaganye nuburara kabiri buzocurye cyangwa nutarya nyine mupfe neza mugenda amahoro se mwagiye mwiyambaza abakristo wabo shonje ukavuga ati ndashonje mwagiye mwiyambaza bere ukubwiye umugenzi nkavuga ngo twaburaye ibyo ga nabyo ni ibindi satani yateye ni gute utazubwira mwene so ngo naburaye kuko biri zivuga ngo umuntu naza kugutira ntukaze umurerega uzi umuti ako nkunda Bibiliya uzi umutiza ureke kumurerega ngo uzogaruke ejo cyangwa ngo naza kugutakira ngo umubwire ngo genda ususuruke nyine ihangane uzi umupasa kandi ukatuma arya ariko abantu kubera ko abantu batacumva abandi asigatinya kubivuga bagahwera tambamvuye kugira abantu bahwere kandi abakristo bahari n'abantu be mwisi bakiriwe uza wambaza abantu baguhi n'ab'Imana barahari bazoguha kandi n'abatanze nabo ntimukaza musebya abandi muze muceceka Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego niyo yonyine yo gushimwa umuntu wese uzagira indi mana itari iyo iki gihugu azakugwemo twiringira Imana kugeza igihe tuzosiga ishimwe ry'Imana mu isi abantu bakaza basenga bibuka Imana yawe bagafatwa bibuka Imana ya mama wawe bibuka Imana ya so bibuka Imana yiwanyu banezerwe pana kwibuka ibiriya bipfuye niba kwibuka mu gitaramo bama banezerwa bakobwa mwe mwabzinye kandi ikintu nabakundiye muze mwembi kababiri nuko mwambaye amakanzu maremare habe niyo mwotaraka mukaza muge ndakibaso mwambaye neza muzoza mutarama mumeze gutya nta uzobanga mumeze neza ngwino hano mama mubyine k'iminota 2 basi dusezerane ariko mbasigiye umurage mwisi muzokunda Imana kugera muri abagore abana banyu bazotora Imana isi dikababo muzubahisha Imana mu myaka yanyu uko hari ibigabiya bihanyuzaga byinshi uriya bukobwa nari amafirimbi reka tuze turebe muzotora Imana tubagatishije ubwiza bw'Imana tukuzwe
mvuze aba bakobwa babiri ariko nawe wumve ko kuvuze uko nukuri ntugire ishari nawe mama we Imana ikugirire neza nabavuze kubera aya makanju yabo yanejeje abakobwa babagira gutya ukabona pi takibaza mukubita iminota 2 nimurangiza Imana izobagirire neza muzoshakwe neza timugashakwe n'ababatera ambutiyaje muze mubokomeza mutarame ariko mutaramire mu mitima ngaho papa bakubitire nk'iminota 2 abantu bashaka gushakwa neza muze tubabwirira Imana niko kwiza Imana izabareberere neza Imana izobagirire neza muzogira abakozi b'Imana Mana yera mana yo kwizegwa Yesu Kristo kubera ko iyo tunezerewe waravuze ngo iyo dusabye uko ushaka uzubiduha dusabiye aba bana b'abahungu n'abakobwa ma haleluya mw'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ingo ntizizababera ikintu cyatuma batakwizera batibyiringiro turabasabira imbaraga z'Imana turabasabira umugisha w'Imana Mana we aba bana bataramye neza imitima yacu iranezerwa tubasabiye umugisha Mana tubasabiye umugisha Mana tubasabiye umugisha Mana tubatuyeho umugisha Mana umugisha utanga ngo nta mubabaro ujya wongeraho nta mubabaro ubamo ubabera isoko mwami Yesu umugisha wawe bawukomore muri wowe Mana nta yindi Mana izikora aka kageni nta yindi Mana izayitura neza dusabiye aba bana umugisha wo kuzashaka neza Mana ubahe kuzabyara ubahe kuzakumenya ubahe ingo nziza zikubaha zigutinya zigukunda dusabiye abera bose bafite ibibazo byo gushakwa Mana haba badukurikiye kuri kamera dusabiye abera bose batafite inzira mw'izina rya Yesu haleluya twirigiye Mana twizeye kubera ko bitanze Mana turabisengeye turabisabiye turabisabiye utanga ingo nziza Mana tukweretse izagwaye Mana tukweretse izigeze ahantu hagoye mw'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ugarure imiryango ugarure ibyishimo Mana ugarure kugubwa neza Mana ugarure kugubwa neza Mana abana bubaha ababyeyi abana bagandukira ababyeyi kugira ngo batazababera ibibi bahinyuza abagabo bakunda abagore abagore bagandukira abagabo mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu turagusabye uyu mugoroba Mana yo kwizerwa we ukora imirimo n'ibitangaza
wiyerekane muri ibi bihe Mana we, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe bishoboke. Abafite ubuzima bubagoye, abafite ubuzima bubagoye bubagejeje kure, ihumure ry'Imana ritahe, gukora kw'Imana gukore, ubasha gukora ibiruta cyane ibyo tuza twibwira n'ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zawe zirahari, za zindi zazuye Kristo ukamukura mu bapfuye ukamubeshaho. N'ubu ariho, n'ubu ni muzima, n'ubu arakora, n'ubu aradusabira, n'ubu dufite ubuzima kubera Kristo. Data urakoze kuko ari we mbaraga zacu. Abasigaye ari abapfakazi ubakomeze Ma, hatazaboneka ibibahinyuza Ma, ubagirire neza Mwami Yesu. Abasigaye ari imfubyi Ma, ubareberere Data mwiza we, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, ni wowe uwabatagira shinge na rugero, ubagirire neza kugira ngo isi itazabahinyura. Abafite ibibagoye, ibibaremereye bitandukanye Ma, ibishaka kubakura muri ibi byiringiro, Mwami Yesu batabare nka kujya watabaye ku muryango wa Aburahamu bagasama bakabyara Isaka. Abafite ibibazo bibagoye, ubugumba butuma batandukana n'imiryango, turabaturaho kubyara mu izina rya Yesu, turabaturaho kubyara mu izina rya Yesu. Utanga abana kuko ari we mbaraga zacu Ma. Dusabiye abatarakizwa Mana mu isi, utanga agakiza wa Mana we, utanga agakiza, utanga agakiza, utanga agakiza kugira ngo isoko igiriye y'ibyiringiro itahe mu bantu. Abari barusha, abari baremerewe n'ibyaha, ubashe kubatura, ubashe kugubwa neza. Tugukomeye mu mashyi kuko ari mbaraga.